저기 자면 다닐 들어오면서 다 비행기 오다 나가는 거 저거 멋있어. 다닐 때도 시게. 진짜 막아. 저런 밥같이 못해 저거 더해서 반대 이렇게 하라고 했어. 비트게 스치가 않죠. 다 오르고 미치고야 어떻게 줬다가 뭐. 만화를 내가 뭐 들지. 이 사우가 아빠가 닌자 오다 떴다 오는 거다 국대를 들지. 말을 들지. 다 자기 올 수 없어. 자기 올 때 그래서 오단 받고 어떻게 되면 하라고 듣다 보면 무게 때 들었다. 없지도 뭐 갔다 뭐 몸이 들어서 다 없다. 네네. 서울이 되게 제일 큰 법사요. 다 담당 아무나 지금 못했어요. 만화를 우리 또 어떻게 제일지대. 이 사우가 닌도 할때 들모 아우가 모르라 했지라 얘기해야죠. 닌도 할다고 난 자우가 저런데 꼭 들지대. 저런다. 뭐 들었어. 만화하고 저런다고 소지. 저런다 지대. 저런다 문제 있지 마. 아니 그다음에 그 듣고 오니까 제가 사이에 어쩌고 하고 자세 내고 하고 어쩌고요. 자 가고. Ini kata Jawa Timur khusus ni hampir. Diri uji itu tak sudah. Tahu? Akhirnya ini tak cukup sahaja. Ya ketemu waktu ini sekarang tak cukup. Tanya jangan. Mana dua ini email jom terus ribuan. Tiga orang dia halau. Tanya cukup tu kan? Orang cawaran kusen cawaran ninja yang tanya tujuh. Atau tanya juga banyak nak kerja topik tanya. Cuma orang itu skill tu sih. 그래서 니게 여기 안 와서 지시네. sultan 아니게 뭐 저러 드리시네. 어떤 나도 장 기통배 속에 있지만 다 부셨다가 지내고 한다. 시사가서 하잖아. 사자가 지내 넣을 뜻이 없구나. 하시고 아갔다. 자 야와도 그도 없다. 부셔 드리시다. 이민스 자주는 야가 어떻게 지켜가는 팀은. 사자 야와도 그도. 아마 가라지를 더고 그렇지. 이한테 가자. 쌤배는. 나 쌤배는 어떻다? 저거. 줄 아무 수도 없어. 나 비키 호빠야. 아무 수도 없어. 야, 가자. 지금 저 아무서 오른쪽들에서 아무 수도 없어. 지세오는 아무 수도 없어. 저도 무슨 비야 그게. 욕속이 아무 수도 어디 있어. 나 그만 이따 가자. 왜 아무 수도 없어. 박신 좋았으니 그 짜바가 잡을 수도 없어. 여기 어디 있어. 비야 그게. 아이 새끼 그네 다 부고 이메치 뭐. 아이. 이메도 봐. 아이고. 나. 이메요. 예. Mana ini tarik kita apa? Itu mana? Tapi ini biar siapa kita? Siapa ini di bingung tu. Tapi tarik kita pindah orang saya. Orang tak sih. Ini, ini dah ini mau show sih ini. Ini orang tu kung kita cakap. Mana ini di bingung tu tak apa? Musuh, betul sih tu. Tapi aku. Ini bingung tu tak hamza. Saya apa? Kau itu mana terjauh? Kau itu mana terjauh? 하루 인계 영화가 없거든. 아이 훔치면 죽고. 이거는 가서 버렸잖아. 산배 넣었어. 마마 언더만 때. 한잔 특성화가. 샀다. 저 이렇게 하라. 니 무시워가잖아. 싶은 얘기 못 들어봤다. 나 이게 그리스도 없어 잘해. 나도 시작할 거야. 어찌따라 달태에 달태 사람이 나를 못해 있는지 이런 식으로 이미 이게 있지만 다 못차 어쩌래 비 아는 것도 안기한 박사라봐. 하나 그냥 그것이.
маус. Тебе байстаагүй суугуулсан хэрэггүй. Би ямар айхгүй чадсан хэрэггүй юм ээ. Зүгээр. Яах вэ? Анхудаа орж ирсэн юм байна. Өнөөдөр нэг харин хонос гоо. Арай гэж байсаа. Эмээ тастай. Жаахан хатгаар ирсэн ороод ирсэн. Тэгэхээр хүүхэд багчуудын хөл толгой мэдчихээ байгаад явчих. Тэгэж байсан таасны зүрхэн болон нэг дараа ирээд татчих. Тэгэхээр энэс нэг жоохон бадгаачих бол гайгүй болчихоо. Тэгвэл аргагүй л дээ. За би нэг хууч чаддгүй жоохон ясаадлаад болгох гэж байна. За, энэ ингэ явах. За, Ямар ажил хийх вэ? Мастердаа ярахгүй дээ. За, энэ авсан татар яг нэг байгаа. Танай ажил бол үгүй хийхгүй. Стали завтаа мангарсан да. Эстамера пенсидор тэтгүүр тэрмаа өгөх зэрэг явуул нарыг нэр тангаасаа болсон юм да. Манайд гацчихаа. За эмээ. Тань ариун бодлыг багаас ингэж онгорож хөөргөж юугасаа болохгүй заа юу? Тийм ээ. За ариун бодлоо. Одоо хичээд ойдох юм уу? Эсвэл ойдохгүй намайг давчихсан гэдэг үү? Одоо ингэж рестагт яасан бэ гэж би аваагүй. Энэ ингээд ийм Багштайгаа яаж хийж байгаа юм бэ? Чи тэр их стагийн авах юм бол одоо миний үгэндээ гаргаад. Яаваа. Очроо энэ. Хаалт таахгүй. Бод тэр шиний ямар юм алдчихсан байгаа юм бэ? Та тоосон мэт Германы рестаг. Фарины юм байна. Өнгөцөнтэй бол хордын хүүхэд багш шахах байгаа даа. Та чи тэрийг авахгүй юу? Яаваагүй. Энэ ч үгүй шударга таа. Авсан бол авсан. Тэгин аваагүй тэгин шиг үү. За эмээ энийг та энийг олохгүй гэсэн зүг. Энэ тухай тэ өөр айсан бодох их юм байгаа. Анги бохдыг байж байгаа. Өнөөдөр хэд анги альмагийн нүдэн тухай хоёр нүдэд хөхөрсөн. Аав ч өнөөдөр надад гомд мэдүүлж ирсэн. Өөдөө эмхтэй хүүхдээ үү? Тий, над чи ичгүй дандаа. Би чамд юу гэж хэлдэг вэ? Эний муу эмэгтэй үү гэж. Ямар ч үед охин хүүхдээ эмэгтэй хүүхдийг битгий гомдоо шогдож бай. Ижигээс нь ялгаа юу вэ? Эмээгээс нь ялгаа юу вэ? Би чамд хэлдэг. Чи яаж байгаа вэ?